Alright, let's kick off today with Karawhiua. Whakataka te hau, whakataka te hau, ki te uru, ki te uru. Whakataka te hau, whakataka te hau, ki te tonga, ki te tonga. Kia mākina kina, kia mākina kina, ki uta, kia mātaratara, kia mātaratara, ki tai, ki tai. E hiake ana, e hiake ana. Te ātākura, te ātākura. He tio, he tio. He huka, he huka. He hauhunga, he hauhunga. Haumie, huie, taikie. Haumie, huie, taikie. Mauri ora. Whakataka te hau. What a beautiful little karakia that one is. So, our Haka. Mate korona is the name I've given this Haka for now. Kapai, mate korona simply is coronavirus. Alright? So here we go. I'm going to step you through the first part. Hey honey, can you check for me please that people can see? So it goes like this. Whakarongo ki taku kōrero tūpato. And that part there in italics, that's for the leader, okay? And then we come into these 4 lines here, which are in bold, and that's for everyone. But I think it's important that everyone learns the leadership as well. So, our 3 repetitions, pronunciation repetition, and then we go half strength, and then we go full strength, okay? So here we go, after me. Whakarongo ki taku. Whakarongo ki taku. Kōrero tūpato. Kōrero tūpato. Mate korona e. Mate korona e. Kua urua te. Kua urua te. Haketo nei. Haketo nei. I te whenua, i te whenua, o Aotearoa, o Aotearoa. Ka pai, let's go that pronunciation again, it's sounding good. Whakarongo ki taku, whakarongo ki taku, kōrero tūpato. Kōrero tūpato. Mate korona e. Mate korona e. Ki te ti. Ki te ti. Ki te ta. Ki te ta. Kua urua. Kua urua. Te haketo nei. Te haketo nei, i te whenua, i te whenua, o Aotearoa, o Aotearoa. Good. Let's do this. Let's do this. Let's go through this part here. Just have a listen to it. Hapai. Goes like this. Whakarongo ki taku kōrero tūpato. Mate korona e ki te ti, ki te ta. Kua urua te haketo nei. I te whenua o Aotearoa. Ka pai? Cool, cool. So let's go over it a couple of more times. You and me, we'll go over it together. Let's aim for 3. Pronunciation round, half strength, full strength. Kapai, we'll do it 3 times. Here we go, whānau. Toru, whā. Whakarongo ki taku kōrero tūpato. Mate korona
e, ki te ti, ki te ta, kua urua te, hake tōnei, i te whenua, o Aotearoa. Ka pai, ka pai. So it's a little slow, so let's pick up the pace a little bit and give it a little bit of volume. Here we go, team. Karawhiua, toru, wha. Whakarongo ki taku korera tūpato. Mate korona e ki te ti, ki te ta, kua urua te, hake tōnei, i te whenua. Oh, Aotearoa! Yeah, i te whenua, pause. Oh, yeah, and the other pause, just in boom, mate korona e, ki te ti. Yeah, so after whakatūpato, there's a slap. Yeah, before we come in with mate, and you'll hear it when we do the actions. Ka pai? Stay with it, whānau. We're just starting out. Here we go, first verse. Let's pick that up to 100% intensity before we start on those actions. Here we go, whānau. Toru, wha. Whakarongo ki taku korera tūpato. Mate korona e ki te ti, ki te ta, kua urua te, hake tōnei, i te whenua. Oh, Aotearoa! Come on, come out. It's gone into sleep mode. That's convenient. Right during my yeah. See if this is going to pop up again. Oh, it's gone right to sleep. Jeez. Come on, matua whaitiri, sort your tech out. Sort your tech out, mate. I thought the producer was in charge of the technology. I thought she was... Blame it on Samara. Blame it on Samara. Here we go. One more time through this first section and then we'll jump on the actions, eh? Here we go. I'm just trying to make sure the words are clear. Because they're quite hard to see. They're a bit blurry. Are they? Yeah. Touch on the screen. Does that bring it into focus? Yep. Looks better. Okay, cool. You're quite dark. It's just my skin colour, babe. So here we go. Whakarongo ki taku kōrero, tūpato, toru, wha. Whakarongo ki taku kōrero, tūpato. Mate korona e, ki te ti, ki te ta, kua urua te, hake tōnei, i te whenua. Oh, Aotearoa! How was that? You ready for some actions? Okay, so first off, get a nice strong stance, and here we go. When the leader starts off whakarongo ki taku kōrero tūpato, all you're going to do is look around. Ka pai? Looking around, checking that everything is safe. So it goes, whakarongo ki taku kōrero tūpato, smash. Yeah, and then grab, and then down. Yeah. Whakarongo ki taku kōrero tūpato. Mate korona e ki te ti. Looking to your right. Ki te ta to your left. And then take this hand that's down, bring it underneath the right. Kua urua te hake tōnei. Ka pai? So grab and then pump it under. One. Hake tōnei. Yeah. I te whenua. O Aotearoa. Ka pai? And this Aotearoa action might seem a little bit weird to start off with, but what we've got here is the South Island and the North Island on top. Ka pai? So that's that Aotearoa action there. So here we go from the top. Whakarongo ki taku kōrero tūpato. Mate korona e ki te ti, ki te ta, kua urua te, hake tōnei, i te whenua. Oh, Aotearoa! Woo! Yeah, pumped!
you want one more? 2 more. Okay, 2 more, and then we'll move on to the second verse. Here we go. Whakarongo. So just start off all real relaxed, like walking around. Nothing's even happening. Whakarongo ki taku korera tupato. Mate korona e ki te ti ki te ta kua urua te hake tone i te whenua. Oh, te aroa. Kapa, then just hold it there. Just hold it there. Mauri ora. Good work, whānau. So let's make a move on to their second verse, eh? So let's have a look at the second part there. You'll see it starts off in the italics. That's for the leader, but we're all going to learn the leadership part. So, kōrero mai. I te tau, rua mano, rua te kau. Cool. Pou tu te rangi. Karawhiua. Te kawana e. And then it's like a list. Inga kura. Inga mahi. Ngā hui. Ngā tūtaki. Whakatū. Te rere a hapori. Kia ora. And then the last line. O te mate korona e. Ka pai. Let's have another pronunciation walk through that second part after me. I te tau. Rua mano, rua te kau. Pou tu te rangi. Karawhiua. Te kawana e. Inga kura. Ngā mahi. Ngā hui. Ngā tūtaki. Whakatū. Te rere a hapori. O te mate korona e. Ka pai. Let's go line by line and pick up the intensity. Here we go. I te tau rua mana, rua te kau. I te tau rua mana, rua te kau. Pou tu te rangi. Karawhiua te kawana e. Karawhiua te kawana e. Inga kura, ngā mahi, ngā hui, ngā tūtaki. Inga kura, ngā mahi, ngā hui, ngā tūtaki. Whakatū te rere a hapori. O te mate korona e. Cool. Let me do it on my own, and then we'll jump in 3 times together before we action it out. Here we go. I te tau rua mana, rua te kau. Pou tu te rangi. Karawhiua te kawana e. Inga kura, ngā mahi, ngā hui,
te mate, korona e. Cool. All right. Your turn to join in. Here we go, whānau. Verse 2. Join in. Tōru whā. I te taurua mana, rua te kou, pau tu te rangi. Karawhiua te kawana e, i ngā kura, ngā mahi, ngā hui, ngā tūtaki. Whakatu te rere a hapori, o te mate, korona e. Boys. We're getting there, building a little bit of momentum. One more time, whānau, then we'll do those whole two, then we'll action it out, and then we'll check the time. Here we go. Tōru whā. I te tau rua mana, rua te kou, pau tu te rangi. Karawhiua te kawanai, i ngā kura, ngā mahi, ngā hui, ngā tūtaki. Whakatu te rere a hapori, o te mate, korona e. You guys rock, man. It's cool. Let's go. First two verses. Then we'll jump into some actions. Ko riri koutou? Are you ready? Ka pai. Whakarongo ki taku korera tūpato. Yeah, kia ora. Someone remind me to keep touching the screen. Here we go. She's falling asleep on me. Wake up. E oho, Karawhiua. Always when we're going hard, eh? Here we go. So, I te tau rua mano rua te kou, we're still holding our Aotearoa position. I te tau rua mano rua te kou. You're going to take your right hand and you're going to bang it with your foot on the ground. Pau tu te rangi. Ka pai. Pau tu te rangi. Tōru wā. I te tau rua mano rua te kou. Pau tu te rangi. Ka pai. And then from here, Karawhiua te kawana e. You're going to chuck this one. Karawhiua te kawana e. Ka pai. Right, left, and down. Ka pai. I te tau rua mano rua te kou. Pau tu te rangi. Karawhiua te kawana e. And then go off to the right. I ngā kura, off to your left. I ngā mahi, out to the front. I ngā hui, I ngā tūtaki. Ka pai. That's going to take us into whakatū te hapori, where there's a slight change in the beat. So let's come into I te tau rua mano rua te kou. Holding your Aotearoa position. Tōru wha. I te tau rua mano rua te kou. Pau tu te rangi. Karawhiua te kawanai. I ngā kura, ngā mahi, ngā hui, ngā tūtaki. Ka pai? Right, so after you come in for ngā tūtaki, you're going to chuck it out again, but your head's going to go down. Whakatū. Ka pai? Head down. And then you're going to head up. Re re. And then from ahapori,
you're going to dip your, I want to do it like this, but you want you to use your right shoulder. So your right shoulder is going to go out. Haporie. Kapoe? So let's have a look at those ones again. So we got po tu te rangi. Karawhiua te kawana e. I ngā kura, ngā mahi, ngā hui, ngā tūtaki. Whakatū. Yeah? Whakatū te rere a hapori e. Let's just pick it up from the ngā tūtaki. Ngā hui, ngā tūtaki. Whakatū te a hapori e. Kapai? It's really important though with that part that you try and accentuate each. Whakatū te rere a hapori e. Kapai? Don't race off, don't go too far ahead, yeah? Dramatic it out. Whakatū te rere a hapori e. Kapai, it seems I'm in reverse. So if I want you to use your right hand, I'm using my left. Kapai, and it's just throwing me out a little bit, but I'm getting there. So here we go. Let's pick it up from I te tau rua mano rua te kau. We'll go through 3 times. Medium strength, hard, and then hard and fast. Chuck it all together. Kapai? Here we go. Hold your Aotearoa position. I te tau rua mano rua te kau. Po tu te rangi. Karawhiua te kawana e. I ngā kura, ngā hui, ngā tūtaki. Whakatū te rere a hapori e. Yeah, and then, hey, mate korona e. Mate korona e. Same actions. O te mate korona e. Kapai? Sorry, I left that one off. So here we go. I te tau rua mano rua te kau. Let's go whānau. Let's pick it up with 75% strength. Let's give it lots of mana. I te tau rua mano rua te kau. Pau tu te rangi. Karawhiua te kawana e. I ngā kura, ngā mahi, ngā hui, ngā tūtaki. Whakatū te rere a hapori e. O te mate korona. Woo! Ka pai. Are you ready to throw it all together? Chuck those 2 in. Okay, here we go. Whakarongo ki taku korero tūpato. Mate korona e. Ki te ti, ki te ta. Kua urua te hake tone. I te whenua o Aotearoa. I te tau rua mana, rua te kau. Pau tu te rangi. Karawhiua te kawana e. I ngā kura, ngā mahi, ngā hui, ngā tūtaki. Whakatū te rere a hapori e. O te mate korona. Work it. I think I was chucking in an extra air after hapori. It's not there. I'm just throwing myself out of time. Okay, so when you come through for hui ngā tūtaki, whakatū te rere a hapori. O te mate korona e. Kapai? Wicked. So let's have a look at those 2 there. You want to bump that up now to 75% strength. Alright, here we go. Remember, you're an opposite to me, yeah, or you're mirror to me. So if I'm holding up my left, it's because I want you to hold up your right. So here we go, whānau. Whakarongo ki taku korera tūpato. Mate korona e. Ki te ti, ki te ta. Kua urua
I te tāua mana, runga te ko, pautu te rangi, kura hui tia te kawanai, I ngā kura, ngā mahi, ngā hui, ngā tūtaki, whakatu te rere, aha pori, o te mate, koronai. Not bad. Not bad at all. Whew. That's cool, team. What do you think, darling? You like that one? Oh, yeah. Okay. All right. Here we go. Okay, we're bang on 11:30. So what we might do... Cool. So bang on 11:30, so what I might do is we might just quickly brush over this part here. If we don't get a chance to learn it full out, don't worry about it, we're going to pick it up over the coming weeks, okay? But I want you to leave with at least knowing what this kind of sounds like, alright? So let's rush it through. Noho, and if you've been doing the Kiwaha program, this one you should already know anyway. Here we go. Noho ki te kainga, noho ki te kainga, kia haumaru te noho, kia haumaru te noho. Ka poe, horoia o ringa ringa, horoia o ringa ringa, tū tirara, ka poe, noho tawhiti tū kotahie. Noho tawhiti tū kotahie. Aue, 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 hui. Easy. Noho ki te kainga, kia haumaru te noho, horoia haringa ringa, tū tirara, noho tawhiti tū kotahie. Aue, ha, hei. One more. Noho ki te kainga, kia haumaru te noho, horoia o ringa ringa, tū tirara, noho tawhiti tū kotahie. Aue, hei. And the actions really quickly. So at the end of mate korona you should still have your hands out and you'll stay there for the leadership. And it'll come into kia haumaru te noho. Beat. Yeah, there's a beat. Horoia o ringa ringa. Out. Tū tirara. Yeah. And then from your tū tirara, come out. Noho tawhiti tū kotahie. Out, in, grab, up and release. Aue, ha. That's the end, y'all. So here we go. Really quickly, this one, noho tawhiti. Noho tawhiti tū. Noho ki te kainga, kia haumaru te noho, horoia o ringa ringa, tū tirara. Noho tawhiti tū kotahie. Aue, hei. Ka pai. 2 times. First time, whole thing. Just the words. Second time, whole thing. Words, actions, done for the day. Ka pai. Yes, sir. If you've been with us from the start, man, and you're still with us learning, thank you so much. Because I understand it's not easy to do a full session on just one item. So, Modi or whānau, here we go. 2 times to go. Just the words. Toru, wha. Whakarongo ki tako. Whakarongo ki taku korero tūpato.
Karawhiua o Aotearoa. I te taurua mana rua te kou. Pautu te rangi. Karahui o te kawanai. I ngā kura, ngā mahi, ngā hui, ngā tūtaki. Whakatu te rere a hapori e. O te mate, koronai. Noho ki te kainga kia haumaru te noho. Horaia horingaringa. Tūtirara. Noho tawhiti. Tūkatahi e. Aue, aue, aue ha. Hey. Yeah, yeah. So here we go. Let me tell you something. I actually haven't done this whole haka from top to bottom at 100% strength yet. Yeah, it's so new to me as well that I'm actually still learning it as I'm going. Alright, so you and I together, we're going to do the best effort that we can to get through as much of this at 100% strength. Okay, if you and I, if we make a couple of mistakes along the way, hey aha, ke te ako tonu, yeah? Ko te mea nui, kia whai tikanga tātou. What's more important than getting it right is giving it a go. So here we are, whānau. Time to give it a red hot go. Ki raro. Whakaranga ki taku karera tūpato. Mate korona e ki te ti, ki te ta. Kua urua te hake tone i te whenua. O Aotearoa. I te taurua mana rua te kou. Pautu te rangi. Karahui tia te kawanai. I ngā kura, ngā mahi, ngā hui, ngā tūtaki. Whakatu te rere a hapori. O te mate, korona e. Noho ki te koinga kia haumaru te noho. Horaia, horingaringa. Tūtirara. Noho tawhiti tū. Katahi e aue, aue, aue ha. Hei. Ki raro. Ka pai. Kia ora anō whānau. Kua urua mai ki roto i tā aku whare e tēnei ata. Hei aha. Hei akuna tia I tēnei haka miharo mo tātou. Thank you so much for coming into my home this morning and sharing in this haka. Before you go, let me just quickly explain the kupu and I'll add the translation into that doc. And the doc will be available, it has always been available on the page as well. So here we go. Whakarongo ki taku kōrero tūpato. Listen to my warning. Mate korona e of the coronavirus. Ki te ti, ki te tā, kua urua te haketo nei I te whenua o Aotearoa. From afar, this virus, haketo, this virus has entered into our land, or onto our land of Aotearoa. Yeah, e te mati ka Ruth. Ka pai. I te tau rua mano rua te kau, in the year 2020, Pautu te rangi in March. Karawhiua te kawana e. The government put us into lockdown. I ngā kura, ngā mahi, ngā hui, ngā tūtaki, yeah? Out of schools, out of work, from gatherings and from our activities. Whakatū te rere a hapori. Whakatū is to stop. Yeah, whakatū te rere a hapori, to stop the community transition o te mate korona e of the coronavirus. This is good. Noho ki te